Alimu Imanyisyo Sya Yiulu ungu ngwatanio ya UASU muthenyani wa munthi nimambiliilya mukomo wa kulea kulika ilasini itina kwithiwa witikilano ula meekiiye kati wamo na silikali mateeaniiw'a na ingi kwithiwa silikali itekwithukiisya mawendekethyo mo uni kwenana na mwandiki munene kimanyisyoni Sya Yiulu bongeni wa kitwimbo ya kivai wala waweta kana mayithiwa mailika ilasini yengi muvaka ila silikali ikethukisya kiocho na kumaiva ilo pia sio ila meweta tamaili itekwithuwa Onesmus maina na ndiki mamovo atongo ya matongo ni kivani maweta kana mukomo uyu withio yungami masomo nthini Imanyisyo ii muvaka ila silikali ikianisya witikilano la meetikanile ikulia silikali yanisya mawitikilano asu ni kana masoma sio kilio tatene nthini Imanyisyo ii nene yungana na some ya langi ma university lengi sya ndino kulea na serikali kwitha matui maleile kuona kana muitikilano la waipo thini wala itawa return to work formula maleile kuiba undu taisi mai thini wa return to work formula ila twasainie matuko 23 mai wakenda serikali yai ituibe between 7 and 10% na isioka ilode musala witu na 4% automatic annual increments serikali ni leile sindu syonte na kitumikile leile sindu syonte tijisini chau nunu ni tekalile ndi na tegwa na meta na kuyama saku mai meka simulation nela meekiiye simulation masaku ta nengo undu mailia kwa we are wondering why the government ndo tuiva pesa isu na nicho kitumia umunthi ti kwanthia mukomo una wiyovo ingeni maweta kana mahithwa meitwa isyo nenanya ona umunthi Imanyisyo muvaka ila silikali ikanenge ndaiye mawitikilano movo mwana kuyanisya mawatho ala meetikilanile tiambia mukomo tichasya kana tikasyoka wiani onethwa ni mwaka ukite kanongi wimbe wosu ila serikali ikatuipa pesa situ program sionde kuma sasta umunthi twaisi pai kuthi klasini siama students siku sisyoka na tiyunena nasyo eka kuiki klasini tiyunena nasyo na tiyu ikepya nundu taisi kana nitaungamia interaction ila tithaa nasyo kati witu na students nitaungamia interaction ila tithaa nasyo kati witu na employer tiambila kukethia siana tikethia wa employer tiyambila kwitwa umbano ni vice chancellor payundu wonthe na wika tikuna uyu kakabindani kana kimanisyo ki Sya Yiulu kuchendene kuyumbanisya chathi chakwi kwa ngovia cha amanywa ma kimanisyo ki va muthenyani wa wakana vala alimu maweta kana maikethwa nthini wa chathi kiu makethwa mendesye mukomo wo hatutahusika kwa vyovyote kwa mambo ya graduation kwa sababu hatuko kazini. Tulisimamisha mambo ya kazi na uhusiano wote ambao tulikuwa nao hapo mbele na university management, wale ambao wanashughulika katika university yetu. Kwa hivyo wao ndio watashughulika na mambo ya graduation mpaka wamalize. Sisi kazi yetu na university saa hii sisi wote tuko chini mikononi ya union officials wetu wale wa kitaifa ambao waliita huu mgomo. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia na kuambia watu wa sekta ya kwamba kama management wajue vile watapanga na watashughulika na mambo ya graduation. Watu wetu hawatahusika kwa vyovyote vile. Delivote ablingo muvomo tongo TV ni Onesmus Chalo.